Dostlar, assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүн 25 январь 2025 жыл. Пригородный мал базарындабыз. Пригородный. Сиздерге бул чыгарылышта, экинчи чыгарылышта бул 1 жашка чейинки торпоктор тартып көргөзөм достор. Сиздер только лайкты басып колдоңуздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Так, модан баштадым мында. Ва, канча бератасыз мага? 33 бердим. 33. Базар аламы? Базар аламы. Assalamu alaikum. Көптөн бери көрүнбөй калдым. Жок, постоянно чыгып атам. Ва, канча суратасыз мага? Соңга. 55. Каяктан келдиң? Актала? Бер жакшы берем. Нарын. 55 миң. 4-5 айлык. Так. 10 канча сураттı? 40 доллар. Бул 40. Ургач. 3 торпок. Буга да 40. Бул да 40. Эркек экен мунус. Ушундай жаш торпоктор. Сүт музоолор жок достор. Мына ургач экен. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? 28. 28 миң. Ургач экен. Канча айлык бул? 2 айлык болду. 2 айлык, а? Sütten çık elekte çıktı mı? Çıkıp kalgandım. Çıkıp kalıp durur canına. Göngdörü bunday olup durat. Çıkıp kalıp durursunuz. Maka dostlar. 25 bin deydi. Urgaç turpok. Ondan sonra ayırın. Assalamu alaikum. Kandaysız? Şunu жақсы. Senin soluğunuz yaxşı mı? Жақсы. Bu turpoktor kançadan suradasın? 50'den сұрадыңыз. 50 bin. Erkek turpokları. 5-6 айлық. 5-6 aylık erkek turpok. Bunlar производствосы қаяқ yani? Бұл чүйдің торпақтары. Çüydük ha? Maka dostlar. Çüydün torpoktor. Kança verdi bazar var. Kançadan beri var. 6 mindən берді. Kançadan toktaydı. Beri 8'den беремін. 48'den verem deydi. Erkek torpoktor. Maka. Paroda. Assalamu alaikum. Kançadan bular? Erkekler mi? 55'ten жоғары deydi. 55'liği kaysın oğul ala. 75. Bu kaysı angus mu ne bu? Aralaş. Bunlar kança aylıklar? 5 aydan 8 ayga çeyin. No 70 bin deydi. Aralaş eken gibrit. Buna gel. Al oğul torpakçı. Gereford. 60 bin. Erkek torpaklar ушундай bu. Sizlerde qanday, bağa qanday kommentarda qoldirib kelasizlar. Qanchadan so'raysizlar? 55. Urg'achi erkaklar? Erkek ekan. Qayoqda bular? Bular местный qayerdan keldi? Местный. Местный ekan. 5-6 aylıklar bularda. Местный erkek torpaqlar. Так, bunisi urg'achi ekan dostlar. Qancha so'raysiz? 47 ming. Bulara qancha öğretet bağa? Berdi eldir. Berelekmiş ha? Narklarçı? 42'den. Bunlar 42'den. Bunlar urgaçlar. 6-7 aylıklar ha? 6-7 aylıktır pokta. Tak, o erkek eken. Qancha ekan bu aka? Qancha so'raysiz? 56? 56 ming erkektir pok. Bu kishi cho'ng'iroqlar ekan. Aka qancha so'raysiz bular? 55'ten. 4-teng urg'achi mi? Urg'achi turpoqlar. 55 ming. O qancha ekan u? Torpoq. 65 ming. Bu 1 yaş bo'lib qoldi ku deymi? Bol 7 aylık. 65 ming. Var buçok qancha ekan? Buçok. 75 ming o kimniki? O buçok. Бұлар 75'ten ekan. 75 ming. Bular yaşlar. O. Yaşlar qanday? Бұлар 7-8 айлықтар. 7-8 aylıklar. Bazar qancha öğretet bu? Berdi mi? Emile geldik, baka berelek. Emile keldik de. Жақсы. 75'ten surasanız 70'ten beresiz. 70'te şişetir.
70'ten şıtır deydi maka. Bu alabukaçı alabuka. 62 sürü adam. Bu 6 ay. alabuka. 60 mı? Ulan erkek ha? Galıştın. Yaxşı. Son. Paroda Galıştinka deydi mi? Üstü nomer bile kaldık soğulu. Bola. 707 0707 89 89 85 11. 85 11. Dostlar çalaslar mı? Ben patmışın yerim. O. Like'tan bastırınız ha. Bular kancadan oldu ki? Bunlar 6-7 aylıklar 6-7 aylıklar ha? Kancadan sıra odası? 67 bin lira atalım. 67 4 baş. 1 2 3 4. Bazar kanca verdi bana? Pazar 60'dan beri fiyat. 60'dan verdi ha? Жақсы. Мінекей. Ба 60'dan verdi deydi. Hem kancadan beresiz 63'ten turup kala qanday? 65'ten olsa verelim. 65'ten bolsa beresiz ha? Жақсы. Ертең о жаз келгиче алып алайын, кымбаттагыча дегендер бар да. Номер калтырып кетпейсизби? Çok sarı bilet. Башка жок бу үйдө? Çayda çok. Үйдө жок экен да. Ошо калтырып алып турмун номерин. Жақсы сатыңыз. Бул жакты көргөзөйүкчү. Бул жерде дагы бир алабука турат го. Бул алабука канча экен? 75 миң. Канча айлык бул? 8 айлык эркек торпок 75 миң. Породалардан бар экен. Ургач шүт. Канча жигит бул? Канча? 45 миң. Ургачыларына. 45 миң. 6-7 айлыктар. O tokol kanca ekan bayka? Assalamu alaykum. 56 ming, ha? Bu parodasi жақсы окшойт. Ургачы? А булар канчадан? 56'dan. Төртөө тең ургач, ha? Төртөө тең ургачы. 56 ming. 7-8 айлык dedi. Примерно. Bayka assalamu alaykum. Швец кадай булам? Bilbeysiz. Ben de примерно қарап тұр айтадым да. Швецке оқшат адам. О, қанша сұрайсыз? 63 мың. Базар қанша берді баға? 59.500 беріп тұр. 60-ға бересіз қадай онда? Құдай бұйырса берем дейтін. Жақсы, жақсы сатыңыз. Біздер достар ушундай бағалар. Сіздер Gel Tuğan. Assalamu alaykum. Qancha so'raysiz? 42'den de o da. Urg'achilar. 42'den deydi mı urg'achilar? 6-7 aylık. 6-7 aylık. Torpok. Urg'achilar. Dağıt şöz deydi. Жақсы satınız. Tak, bu paradas жақсы ekan. Qancha so'raysiz bu? 47 ming. Urg'achi ekan, ha? Urg'achi 47 ming deydi. Ol Şvetsiya o'xshaydi bu. Qancha ekan bu bola? 55 ming. Urg'achi. Где-то 5-6 aylık. 55 ming urg'achi. Bu to'qol qancha ekan bu aka? 55. Bu 55 ming. 55. Tak. O qonajinni so'raychi, qonajin. Qancha ekan bu aka qonajin? 110 boz. Boz 110 ming. Birinchi tut, ha? Birinchi tut 110 ming. Yaxshi. Bu torpoqlar kimniki ekan? Bizdeki. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Yaxshisizmi? Qanchadan so'raysiz bularni? Kızır bunajınlar bayloğu 65'ten bolsa verir. 65'ten bolsa beresa, qancha bosh bu yerda? 5 baş. 5 bosh mo'g'lar, ha? Yaxshi. Bozor qancha berdi bu? Pazar 59'dan beri o da 58'ten beri o da. 58. Yaxshi. 60'dan bolsa rovna beresa, to'g'lab. Yok, içine koşup kalıp da deyim 60'dan bolsa verir. Qanchadan? 62'den bolsa. 62'den berem deydi. Yaxshi. Atkarım buna. Atkorim qonajin. Nomer qoldirmaysiz-a? Kaldır koy aytma. Aytыңыз. 502 0502 82 82 88 88 82. Дағы 82. Достар, çalasыздар мына. Ургачы, торпок, кунажын издегендер мына. Çalасыздар.
кетті анан кийинкиде шашлык алып. Кейінгіде шашлык алып берем дейді, сенің атыңнан өтсе. Достар, алыңыздар шашлыктан жейік біз. О, кімдікі ол екен? Бұл қанша ол? 68'den. Бұл 60, нарқы үшеуі? Екеуі. Бұлардың пародаласы жақсы екен. Қанша? Қандай парода, қанша дейік? Өкөтең алаты ғой. Так, бұларға қанша берді баға? Ba пока берілік. Пока берелек, а? Жақсы, 68-ден сұрасаңыз, значит, 65-тен бересіз ғой? 65'den берем. 65-тен берем дейтін әке. Ушундайлар достар, мына ушундай баға бізде. Сіздерде қандай? Қайсы жерден көріп атасыздар? Баға қандай екен? Ошон ой пикирлерди комментарийда калтырасыздар. Мен видеоны аяктайм. Сіздер только лайкты басып колдойсуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар, главное.